Feon'ny tanora boka Timothée. Mariny fa tsy ny tanora rehetra ao Antananarivo ro miteraka olana ao Antananarivo ao, fa misy sasantsasa zay mahatonga fikorotagnana. Nanapaky nareo tamin'ny voaloha teo ite arodagny ny gouvernement de nirodagny le gouvernement. Ankehitriny kosa nareo manao toete mirodagny ny assemblée. Zafady tsy zay tiareo atao Antananarivo ao ene tsy fantako hoe misy fahamarina na tsisy fahamarina, fa tsy zay tiareo atao Antananarivo ao de hoe ke ay aty amin'ny sisy aty. Managny fotokevy ay koa zahay aty Timothée, managny fotokevy koa zahay any amin'ny tanora agnavaratrany agnandrefa agnatsignana, fa tsy hoe olombitsy tanora vitsy ao Antananarivo ro hibaiko an'ity Madagasikara aty. Zay loha de ambara ay zany. Karaha ohatry hoe fa ifampiresaka de vogno zay ifampiresaka, fa tsy hoe nareo tompo teny fara zay tiareo atao zany de magnaraky zahay ty amin'ny sisy aty. Zay ne mahatonga le fisainagny mila pisaigny tsara. Ekeny fa nareo ty agnivo ao, fa zahay aty amin'ny sisy aty kosa de tanorany Madagasikara. Ary zay ty mahatonga anay resaky, tsy azo tapenam-bava zahay, tsy azo tapenam-bava zahay. Nianatra zahay ary mana-pahay zahay, fa tsy zay tiareo agnivo tany ao zany ro taro. Mialatsiny amile agnivo tany le tanora, fa misy sasantsasay te hinday loha ao agnivo tany ao. Ty olana amin'ny ty resaky communication mivantagny tia, aza atao ny miteny ratsy, ty miriaky raty ro tsy mety, aza atao, tsy azo atao zany. Fa nao aneo hevitry, samy mana mokondoha, samy managny sainy. Ary zay ty mahatonga anay resaky. Ary mbola hoavy zahay, sao de verareo io 1000 kilometatra Antananarivo sy Androa io de tsy hoavy agny zahay, afaky mandeha agny zahay. Fa aoka mba ifagnaja tiky. Fa zahay aty kosa de managny ty mahizy anay, jeune nianatra, fa tsy nareo Antananarivo avao nianatra. Mialatsiny amile Antananarivo, fa le sasay minday mokondoha Antananarivo ty vantagna ty resaky ty. Resaky mahitsy zany ary resaky mariny zany. Ty toko atao tika zany de zao, ahoana ty atonga an'io président tika io président Randrianirina Mikael, mba hatonga ny fanavaozany, ny fanovana rafitry, mba hihatra amty Madagasikara tika ty. Ary zao miriaka amareo nareo antsisy any, zahay antsisy aty, asa de miray loha amin'ny fanakana na barazy amin'ny tandrony tian'ny gouvernement hotratrariny zay tariny président Mikael. Ataovy zay atanteraka an'io autonome provincial io, federalisme, mba hatonga ny fitsinjaram-pahefana ho avy amatika toy, fa tsy vangongo Antananarivo ao. Misy hoa zalahy hoe nianatsy tika, fa tsy ireo avao nianatra, nianatry koa nay tika misisy aty. Ka raha ohatry ka mankafian zany resaky zany tika, de ambarao ny marimarina hoe oke, ndao iombony tika, ndao iray tanjony tika, ninino zava-misy ao, ninino zava-misy ao. Efa maro zay nitondra teo zay, fa tsy nisy nieritreritry hoe atao federalisme ny rafitry ny ty Madagasikara ty. Mahitsy zany resaky zany, atao tika resaky normal amizay zany, so de verareo hoe misy zavatra tsy milaminy ty atia mahay ty. Milaminy zany resaky zany. Ko de magnantegna ary tsika rehetra ty amin'ny sisy aty, mba iray feo, iray hevitry. Mety misy faly, mety misy tsy faly, fa zao apetraho hoe andao tika hiray, aza vela hikombogna Antananarivo ny voalohany fandrosoana, fa aparitaho magnerana ny Madagasikara. Magnome courage anao zahay président sy ny mpiaradia aminao, zahay tera iandroy, mbovombeto zao amin'ny resaky zao. Magnome courage azo zahay, tsy amela azo raiky zahay, narakevitra zany, naratsay. Courage anao, fa tsy rere, mahereza, tanteraho ty raha tiao hatao.
fa eto zahay miara miombokevitra amao, miara misaigna amao, miaraka midinika magnara-maso ny zavatra mandeha rehetra mba hatonga izany ho tanteraky Soalavorary mba hampandrosoana ny Madagasikara ho an'ny tanindrazana.